nan dam chiang na mo lungmali phos thawngchimnak in nan kut kanin tlai na thawngni kulla thum tho ni som thum Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu jing kan chim ding mi tlang tar cheu khat na chu matupi SSC ral hrang nak peng ukzung an ka pakhat achi butalin zito khopong ka deuh nak a SSC ral hrang panga an thi PDF pakhat nun nak aliam nampaka nakhang khwa hriamngan tlaknak in minung pali an thi paruk ni hliam an tuar SSC ral hrang chungtal pasari na chu KNU sin a anifon thongkhat kula sari operation an thok I suimilam kula li chung a SSC ral hrang sakhan somli leng an lak kho timi thong le thong pangdang na an raksilai matupi SSC ral hrang nak peng ukzung an ka pakhat achi October ni kulen ni sari Zinglei suimilam pali tlukhan chenram kul matupi hakha kalnak lamchung peng ukzung a ummi SSC ral hrang na chu CDF matupi battalion 2 ni an ka na ral hrang pakhat achi panga nak lomlo ni hliam an tuar tia CDF matupi battalion 2 chung in tomwangwei tu pakhat ni yanggong khatik a achim CDF ni kat ukmi ngalai khwa in matupi peng ukzung SSC ral hrang an nak hi mengkhat man a hlatlo mengcheu tluk hrong long ase ral hrang ni thazang an chapcha a atu bantuk in kan ka hna nak hi asi tia CDF matupi battalion 2 chung in tomwangwei tu pakhat ni achim matupi hakha kalnak lam hun ma a hin zaitik pau a ka deuh nak achua ton cha a methal kan in ramwa le tholang to loading in CDF matupi ni to chung mi sin a nol nak an tua butalin zito khopong ka deuh nak a SSC ral hrang panga an thi PDF pakhat nun nak aliam Sagairam 10 butalin peng zito khopong mi piral kaple SSC ral hrang karlak ka deuh nak a ral hrang panga an thi ral thuam zemazet an lak tia moya pengkop battalion hleithum Ausan Generation for chung in tomwangwei tu pakhat ni yanggong khatit a achim October kulasari jing suimilam pasari tukhan moya khopi chaklai in utlim penglei a ral kap thazang somthum tuk he arak chuak mi SSC ral hrang ral lam chu mipi ral kap ni mini somthum tuk an ka hna cha a panga an chi ral thuam hriam ngan methal kwan le tanka zemazat an lak chi tia thei se avoi khatnak a chun ral lam pakhat in kan ka deuh na anu a ral kap thazang kan chap I ral lam pahni in kan ka mithu in ral hrang panga an thi hriam tuar an tam ral hrang hi nukir lo in an umcha a apong kam khwa tol chung mi pi hna chu hunhim nak a an zam tia Ausan Generation for chung in tomwangwei tu pakhat ni achim ka deuh nak hi moya pengkom battalion hleithum Ausan Generation Force butalin nampaka nangkhang khwa hriamngan tlaknak in minung pali an thi paruk ni hliam an tuar October na kulan sari khan siaram kul ko khain peng nangkhang khwa le nampaka khopi chung a hriamngan atlak cha a tol chung mi pali nun nak aliam panga hliam an tuar tia tol chung mi hna ni an chim asi khopi chung sang no pali a hriamngan atla tol chung mi pahni an thi panga ni hliam an tuar ko khai se in pi a kan kwat na kumsari ngak chia le kumsom thum nu an nun nak aliam chungkhar ko sak nak in pathum arok chi tia tol chung mi pakhat ni achim chubantuk thiam in nangkhang khwa a kumriat mi le kumhlei ni mi SSC ral hrang hriamngan ka nak ruang a an nun nak aliam ngakchia bi kum nga mi ni hliam atuar tia tol chung mi hna ni an chim SSC ral hrang chungtal pasari hna chu KNU sin a anifon Karen Ramkul Karen National Union KNU Brigade Paruk Muram chung Khamaya Zali somthum ni le Ralram Engineer Battalion sa aya zakwal hayriat in SSC ral hrang paruk le Palik Sergeant pakhat chu KNU sin a anifon tia kan thai KNU sin a afon mi SSC ral hrang chungtal hna chu Sergeant Zeya Aw
Tanzim Pyo, County Ha, Chippo, Sampyo, Wana Chole, Kalik Sergeant Tun Na Ansi Tia Zaleni Alangdar. Mipi na akil veng tu ding ral kap ni mipi li la tu harsat na kan pe na hi kadu ti lo cha a atu bantuk in karak idor nak hi ase tuante in zam kan du kau na in kan zam kholo ruam a atu long kan zam hi ase zanan ikar a kan paruk ning hin kan rak zam tia ke nyusin a adormi zeya angni achim SSC Rashtrapol Ukhoi nak chu arok di changpin a athi mi le hlempu mi zong an hlom ti lo chupin a azam mi zong an tam tuk chang tia khe new sin a fon mi SSC Rashtrapol ni chun an chim atu bantuk in mi pi sin a fon mi Rashtrapol chu pi tu yin khul le pi tu pan tai phu na ni tangka lak song an pek na pin a an nak ding hun zong an tok tam pek na tia alang tar chi Tongkhat kula sari operation an thok I swimelam kula li chung a SSC Ralshrang sakhan somli leng an lakho Tongkhat kula sari operation chu nitlak lay tang ti phu unaw pathum na simi Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA Taung National Liberation Army TNLA le Arakan Army AA ni thongni kula thum October kula sari in an thok I swimelam kula li chung a SSC Ralshrang sakhan angan mi le ame mi he phone in somli leng an lakho chang tia Kongkhat kula sari 3 BHA ni October kula riazan a thong an than unaw pathum na MNDAA TNLA AA le pawdat khannak ruang a arak chuak mi tangti pofat na ni thongkhat kula sari operation chu an thok hi asi I hunkhat te a SSC Ralshrang sakhan pol chu an luhno na hi asi tia langdar hal tha tak in Ralshrang pol sakhan somni leng ala khotu pasal tha na chu upat nak sang bi kan in pek na tia an langdar chi ma deu chan chung a nepi ro khopi he mengzan hi thuk shrong alat nak mun nang chu peng chau chiang khwa SSC Ralshrang sakhan zong ta angral ka PSLF TNLA le MDY PDF pufat na ni jing swimelam pali tuk shrong a luhno in an ka dau cha a SSC Ralshrang chungtal athi mi ruak paruk le shram thil cheu khat na zong an lakho chi tia zalen ni alang thar Chishui ho kwa chu SSC Ralshrang ni shemngan le ratuk nak ban long in an ka cha a mi pi thi mi le hliam tuar an Sharam ko chak le chishui ho khopi mi pi ral kap na ni an lu no I an lakho cha a SSC Ralshrang ni thalbom na le ratuk nak ban long na mang in an ka cha a mi pi nun nak liam mi le hliam ma tor mi an tia chishui ho muram chung ral mai mi pi na ni an chim October Nicole ni Sari Zing a Mipiral Kap Nani SSC Ralshrang Sakhan Pol Le Chegek Na Chu An Lakho Cha a SSC Ralshrang ni Chunglei Le Shem Ngan Na Mang In Chunit Lak Zan Khodei In An Ka Chishu Ho Le Ral Zam Khep Minung Zanga Shrong Anum Nak Mun Zong Atu Bantuk In An Ka Leng Mang Cha a Mipi Nun Nak Liam Mi Le Hliam Tor Zong An I Moto Lam Chung a Thampol Isak In Kanidor Na atang pha ding zong zai man kan ngei lo tuluk ram chung ra zam na nak lun zong a al franka mi shemwan kwan atla tia ra zam pakhat ni achim ma ban tu thiam in la show khwa le zong a petlai in ka dau nak achua nu in tu jing tiang a mai thal le shemwan puak ke thong hei si tia khatit ni alang dar nitlak le shem tlai tang ti phuthum phat na simi MNDAA TNLA na ni SSC Ralshrang an shram cha ding in nol an chua nu a sharam kul sak lai muram chung chu SSC Ralshrang ni shem ngan le balong na mang in ka dau nak an tua tia alang tar chi Use a SSC Ralshrang ni an ka mi shem ngan cheu khat taluk ram chung a apuak in cheu khat zong an rok
Shanram ko chak lei mu se peng a ase sira frang ni zan lei sang I an ka mi shem ngan kwan cheu khat na chu telokram chung a atla I apo ke cha a in rok mi pol zong an tia ramri thong la tu na sin in kan thai October kulasari zan lei swimilam pali le hlenga tuk a muse peng mengzale panga tluk ahlat na mun ase siral frang sakhan pi in onka mi zal kul shemwan kwan chu teluk ram lei wanteng khupi chung a atla I wake nak achuak tia thei chi ase siral frang ni mi piral kap na anum khomen ti arwa na mun ma na chu atu bantuk in aka cha a tuluk ram chung a kon khat atla I wake nak achuak minung thi mi le hliam tor chu an sholo na in kin cheu khat zong an rok I to chung mi na ni am Facebook zong a an tar lang na tia ramri ka dau nak thong la tu ni chun achim Ongko chi shui ho SSC ral frang sakhan panhi mi piral kap ni an lak than shanram kul muse peng le chi shui ho peng SSC ral frang sakhan panhi chu mi piral kap ni an lak ho than tia MNDAA ni an lak dar October kularia zan lei swimilam hei ni le chiu thup khan Myanmar National Democratic Alliance Tamaro ko ka MNDAA tang a ummi mongko peng mi pi veng tu puthan le battalion zathum panhi phufat na ni SSC ral frang sakhan hi anka tia thei se chupin a yando sha ai a ummi SSC ral frang sakhan zong chu swimilam hei ni tuk khan mi pi ral kap ni an lak chi I zan lei swimilam panhi tuk khan Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA ni SSC ral frang shriam ngan machine gun 40.5 mang in kwami le armored vehicle panni an lak tia thei se chuni thiam zan lei swimilam panni le minute pakul thluk a Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA ni koka MNDAA brigade unit zanhi lei khat na ni thanglei mun ma a ummi SSC ral frang sakhan pakhat an lak than tia thei chi se SSC ral frang sakhan panni MNDAA ni an lak than I SSC pathum an tlai na chunglei in bom athak Sharam ko chak lei la sho khupi ni chua lei hun SSC ral frang sakhan panni chu Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA ni jing a an lak than I SSC ral frang thimi le Hliam apu mi anung pin a pathum an tlai na I shamthil cheu khat zong an lak ho chi tia dako kan tuam bongwei tu pakhat ni achim thonghi kul thum October kul kwa jing swimilam pali le somli kluk in paruk le somli kluk tiang MNDAA chungtal Brigade Zaruk lai khat lang chung sham tlai battalion Zaruk paruk ni an ka dau na I la sho khupi ni chwalei mun SSC ral frang sakhan panhi chu an lak pho shamthil tam ngai zong an lak pho chipin a SSC ral frang pathum zong an tlai chi na tia achung lei upani khatit a achim chupin a October kulakwa dei lei swimilam pathum lei miniporiat luk a SSC ral frang ni chishui ho malimping khwa chu ral tuknak banlong in om athak cha a mipi infol an rok tia thei chi se Mizoram chung a lukho nak nol ngei lo in alut mi na India minung som riat an tlai na India ram chung som sari poriat le kumtling lo na bu in rian atwan mi na an tlai na tia thei se October kulariat khan Mizoram phim chong hu na shoi in khuchung sang chung peng chung a Kandang mi punglam lo in akhwa sa mi an kol hol na ramleng India minung som sari poriat kumtling lo na bu in rian atwan mi tiang in an tlai khi na tia an lang dar Zinglei Thawngchimnak chu ma vial in kan dong tari lai lungmali post tha zang akan pe tu nan di lak chung a kan ni lom tu lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek chiao ding in kan in som na